Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, Eni Graboso. Chesemfunia uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini etwetwon. Wayase etutu typhoid. Ulcer ayemkro. Obuwa no ehyehyew. Wachika se no eye wo ya etutu. Wojunso ntentem. Ohunam nyina adwa wo se de mukwa ye ho no. Kawakoma tuyem. Fre ye call center for no sisia. Ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no ibenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare nkoa na etetewa mu wani njia misro kanwakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare chenso se yewo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, and a Graboso. Yedma Frijuada, Ediquisi, Memenda. So when it J, a bibidro Hunquadia, and ye na a 21st clinic. 21st clinic, and a clinic of your time. One te Winnipeduasia. Ote ayaresase. Esono se wa pomodin. Ana esono se wa hodin. Yare bia when ye free. Timanu madro abra wonim yare no kofa bai. We eye 21st clinic yina so a ye de sayare. Wo 21st clinic no. Yare a amanfo tituni abrochirefo. Enim se yesapa no ene yare friend se sciatica. Se ye kase sciatica eye enhuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anadwo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu yi na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akrampo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiremu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emojemu ahwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enwoma sitie ewo yefunumu peso hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no itwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewosendro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso,
debiso ene dwaboso chesemfonyi a wohu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so yi na yenchrow yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwe wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohunam nyina adwa wo se de mokwa aye ho no kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kanwakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare chen so se yewo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic 21st clinic ana clinic of your time wante unipeduase a ote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya etutu tituni anajo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpaboa akrampo wura uhu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu ade property a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medication domi kaswa takrade takwa obuase kofori otwetwe so okay ohene remeda si ma menche tiefo mo magebre ehwe healing point e Sompa TV no mutie live for Sompa na 3.1 FM affiliate stations ni nyina so yebechi obia apomeden kase emre na adwusui na otwi mu apomeden nsem no na mabontofa mede ba besom na nsem no de obeti ne kase mu bi enie yenu en mo magentete se anese fo ni amedwife fo ni abriye pa ebiso mo se Ghana mampani di omoka sanso so ena opanyin pa wo hwe eya adwene mu nsem so de futusem ekodi amaye maame no mo a omo etwa bra wonsem foforo mu so ena afi so no opanyin pa wo hwe apomuden aso eye nsem so de ababetu dwa se covid-19 yade no yade a ama no hom ne so ye pa wo finfin mantem
Abusia we ene nsema mde ba be som musapo muden kase e wo Sompa 93.1 FM and afi Sompa TV so me amede kase e som wo medin afia eje wa kode afi kase ni nchechemu enie. The leadership of the Rotational Nurses and Midwife Association, yenuanom omo ye omo national service, omo eni abri ye pa efise, omo se Ghana mampanyini e de omo ka, omo edi juma 2022 mu, ebesi 2023 wo mu, ye mo omo ka prekra. Na enumu no enom de krata ba abonten na krata yi ebepie mu eye Tuesday July bosome de toso aduonunum e wa fimpinu ne aduonum yensan mu na krata no omo panyini pa mechire Jasper Ozoka e na afi omo churchofo panyini John Dumaliche e na nanensa e hye krata yi ase a omo e kasade a Ghana mampanyi se komo hwe eya se omo be yi omo akoma mu e dia ye adwuma de asom man Ghana na omo sika e wo se de mo omo mampanyi na nado danko akufado enya na adi so obetua de ama omo no eyade a eya na atete so efi se kom fitai e na ede omo nti omo sre Ghana mampanyi se wonye bibi mfanfa ho na onti omo ka na enumu no na omo sade tu dwa se wo mo saye omo national service e ya afi 2023 mabosumi nsunie ye mo omo kapre nti Ghana mampanyi enye bibi mfanfa ema wo mo efi se adwuma bia e wa ketua. Wansemfu from so ena mental health specialist Dr. Joyce Opon ono na yo panyimpa da Bethel Medical Center no won krampuni mantamu ono na oyo kasamafo ewo Ghana Senior High School bra na omudi omfin hye wotwe mu na ode afutusem ekwa amaye maame no mo metwa bra se brecho we ade a eye nyame ama wa body aka oba bia ho na oba bia wodru mpanyin fie mu den ya obetwa bra na so ewo se wo hwe so yie se na be ya ohaw ne atete a ya na mpimpi no ema no etwa bra ya na de ebre wo mu no esubetimi ate ede ama mu enti no mo hwe o maduane die mu yie nuane o mudi ko mu yem no mo mo mani enku hu spices nuane ya de enye ma mu to mo ntwe mo femfiri hu ensa akọ wo mu so enye caffeine so enye emfa mo afi mo na yie no mo num so se na be betimi abo mu na omo ho aya na eta hyehye omo a ebi wono ma na omo na nanom kure dwane from nchen sese bia ye ba yie no ne nyina e ade anya no kure na mom no so omo hwe omo ho so yi a omo betimi afa ohawi mu bokwa emfa ohaw bia emre wo mu wonsemfo from so ena opanyimpa opanyimpa be de akire a wo hwa apomuden nsem so e wo mfimfi mantam mu Dr. Kwabena Sapon ode aba betu dwa se COVID-19 yade na nkoyo na kwame ya se Ghana ase atwitwi ye ni se yade na ko yade no aba se ne ye ba betena so de wani kire mu mfimfi mantam o ma record cases o ha yade no ese ba trinity ba nti obesere se de na ye ni abra na ye boy ho ban ohoro ye nsa hye nose mask sanitize ye nsa ebo ye ho ban free yade no ho no yensa anya saa ye ho yensa bi mfite yade no enkoye na no mu no na wo kire se so kopie mu wo mfimfi mantamu a krofo pi na ta aba so omo yare ye nye omo test no na COVID-19 yade ni bi ayade di bebre krampa atoto aya sabia hodo a e wo mfimfi mantamu nti wo sere se obi bia e ma na ni nku ne ho so obe wo ne nsa yi obe sanitize ne nsa nose mask ye se ye nhye ye be sai ahye biem se de be a yade na magin tire ha e wo ye man mu o de sansem we atu dwa wa bra na omo ahia mu atwetwe nkomo e de afa vaccine campaign ho eye 19th July e wa afiye mu enomu na enam so e ma ne de afutusemi e kode ama obi bia se yade no nkoye nti ye ma ye ni enku hu se de be ya ensa magentire ha e ma ye ne ma ensa enka chire abusia aha enam de kase no ebesie mi ameje bre e de be som wo medin afia eje wa kode wadamu nyina ase ama momoni tie ne hwa enyado ohene yire ma me akua ye bo asiama oto ade aka eso Efia jewa kodi ye na se papa nketesi afo nyina ka echi oba kokko so no ne ho efe papa na no nso awo Erade Nyankopon enhira wudwumadie so na onfa unsi bia ekron enfa emawo ebusiafo ye nkọ Dr. Eric Mafu ho na Healing Point dwumadie na wani guso awo hwe e wo Sompa TV so no 21st clinic the sciatica expert yese brachre nkwanta dem esonakura esonapotokura ene esonakura kronkron
sa wo pa ya sabia ya wotu yade ase deku onsoro yade ema yade enye nsemo ewo wonom nsemo a eno anet 21st clinic yesefo ni kiremo ewo biaye bi eben wo ya won so no betimi akwaje ayaresa na wompom de ho nsem nyina no abeda ya bem na etimi aboa wo na wo mo na aso yase ne ewo dwumadie yi mo ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 21st clinic and Asiatica Research and Treatment Center. Breakon na YouTube no Sompa TV and 21st TV. Twitter and also Sompa TV /Sompa FM. Dr. Eric Mafwene Medin kaya ka Johnson nsem na yebeka na ne titiro no ebegina ya de wa hodo ya yenya ewo ye Johnson twa ene ye Johnson ensemo. Eno ti Dr. Eric Mafo wadaroma mamemo wakwa babiem. Ejoso. Na ena ye babe kasa ede afa urinary tract infection UTI na we be kase ye kase sa urinary system na nkasa crampo na ye de ben ansa na ya ba tract infections na nkasa mo adaroma. Okay. Nti medical achia atiefo ne ahwefo nyina se abre nyina omutimi gebre na omutie healing point. Nti ene de ye ba na ye nyina ye sua de na yetimi afa bibia free mo UTI. Dodo ye kan urinary tract infections. Okay. Na se de wudi kan busa ye no. Ye bedi kan kasa ahwe urinary system na nkasa. Na ye kasa urinary system na ye akwa bia ye nipadua na nkasa no ye wo systems bebre na ewo ye nipadua no. Akwa bi bom na ababa be ye system. Okay. Na system no baba be di jumason. Enti ene no ye kan aba urinary system na ye kan akwa bi a etimi ye de eboa ema yetimi emoja ewo ye mu anase di afurisan wo ye mu no ye wo enioma bi a ye di ekoye numu a ana ekoye mu a eye fi. Okay. Na se urinary system ye na etimi eboa ma se efi nyina etimi free ye mojam. Okay. Na eba asjonso. Enti se ye ka se urinary system na ye wo ni akwa bi a e make sa system no. Okay. The edi kan ankasa ye kidneys no ye nsa no. Nsa no. Aha, enti no ye wo sa no mie no ye kidneys no ye wo benkum ene ye wo nifa. Okay. Na enso no say ye kidney ni free ho no nso a ye wo droben anfancy friend ureters. Okay. Na eno na e connect ye bladder no. Aha, na etimi Johnson etimi ye da eba. Enti no se uyi ureters no free ho no mo a ye bladder no nso na ye da ewo ho. Okay. Aha, na ye cancer se kidneys no ye Johnson no ewia then na de ababa be gu wajunso twanim. Okay. Ise be gu wajunso twan ma ye mfa se ho no na ye storage ho na ye bia ya nkasa ekura ye Johnson na kosimra Johnson be de ebede o ansa na watimi ya de ajunso. Okay. Nti ye mfa na se closely no se fa se ajunso twa na etimi ebia efa ensuo be se bia half cup. Okay. I be the crampo to me fe bia 1 cup. Okay. Enti se wo ye mfa ne se wo no nso a na se wo dwonso a na ye se eyo how be e de woni padua nim. Okay. Because I was saying nsuo na nkasa ansa na wo be no nsuo ankasa na ni padua na ankasa e kire wo se wo ni padua ne hia nsuo. Aha, di se wonya adwonso ya na ana wo no nsuo na se wo dwonso na ye se eyo how be a e wo ho. Enti se ye kan se the urinary system na ye se ye se eni oma we na ye kan ho asem se wo kidneys no na wo bladder no na aside that nse wo ureters na droben na ankasa obia adwonso fam na ye urethra no. Enti se eni oma we ankasa na etimi eboa ma eyi efi na efi na eyi no eye ni nyina asdwonso. Okay. Enti se ye fa se dwonso na yeah, well, almost 96% of Yen Johnson and Casano nsuo. Okay. And enchin enso so ewo mu 2%. And 2% enso aka enso ye enuane a ye di chemicals aka ho the abobo so sprays in fertilizer and je say nitrogen substances fin bia na ekoni pedua no no
no kidneys no eboa ema eyi ni nyina na eba asdwonso na ewudro ni nyina bibi efin bia na ewo nipadua no mo eboa ema eyi eba asdwonso. Okay, na mami misa we say obi di aduane mu ye nsuo pii ti se koko ni ade na wo kan bibi say unum nsuo na bia enche na wo dwonso na eya na dodo na aka se nsuo na menum ye nti na me dwonso but wa me yate asese ya na eye how bi na bia ba odwonso sem no emu enti obi di koko ana se me fa ne se porridge ma me ne sa na se bia no de bi drink bi na se bia enche obehu se odwonso ntentem a ebetimi aba se sa aduane na sa no de na wonom ye no eno na ema ne dwonso ntem na okay enti ye fa ne se ka se ebi a frequent urination anase bi a polyuria se obi adwonso ntentema enye ni nyina na eye yare na ye ka se wotai take ni oma eye more of liquid se yensu aduane se de wo kana eno no etimi ema ni paduane etimi ye den adwonso ententem. Okay, enti se o be observe ya se bi ada wundi se aduane no hu se ni paduane be ko se tibiane mu bio. Okay, nti eno ne de eyade a ebo wonka ye se enye yare na emom de ekọ wanum no na ebia ma nipadua ne so respond to that. Okay, but ye wo nipa bi ho no a se the rate anka se wo se onum nsuo no ene se de odwunso no eye too much because on say emfa ne se within a 24 hours say anopa ekosi na de chien anopa no at least say odwunso more than 8 times within 24 hours na is a problem bia ankasa ewo ebia wo adwunso twanim. Okay, enti no se ka say ebi obi a odidi enyoma emfa say ye light food and say liquid ni de betima mo adwunso. Okay, me ho ani bi o how bi eni ho. Okay, na ema so ne me adwunso twa no ni nyina ye pe de ahin etimi ekuta dwonso dodo chen bi. Okay, ani na ye pe bi etie ne se oba ene be ma no sizes no yemfa say with the bladder no adwonso twa na ankasa no mema ne de no de so kakra sen ma de no. Okay, na enye no ena ema adwonso ntentem ye kan say oba anti UTI ya ankasa ye kan ema enya ne more esen mema. Okay, esan say oba yemfa ni urethra no close to the bladder no droben na connected to the bladder no very close. Ejunso twa no nti oba kra de almost be say 3 centimeters per then wato na ajunso twa no. Oh, okay. Nti because ne say ema ajunso twa no tia like omo urethra no tia nti ya na no na times no entime ma emfa Johnson ankasa nye den ensure mo ho. Oh, okay. Ba bema ewo ho no mo a efri na Johnson twa ni mo a ekọ ne bladder na ankasa no ewa almost be 7 centimeters as compared to oba the amfa say be 3 centimeters. Okay, it tells you say Johnson de say nipakuo mienu we a oba ni ntime mfa Johnson onye den enhye ne ho. Ba be ma betime de Johnson aye den ahye ne ho kakra because ne say we ni urethra no very longer than we no oba ne de no. Okay, but all the same no ye ntufo se fa Johnson ehye wo dabi yes no so betimi akofenso so eboni bi dia bro na doc afa ye call urinary tract infection mo ye kasa eno so kire sen enti say ye kasa mostly no say ye kasa urinary tract infection na ye ka we no how bi ana say chemato bi a to wo urinary system ni mo enti ebetimi akaza o how no betimi aba wo kidney ni mo. Okay, o how no betimi ato wadwonso twa na ankasa na aside that ye wo emema nso ye wo organ bi nso a eno nso ka urinary system ne ho. Okay, but eno ne yade ye wo emema ni umpe eno ne ye prostate. Okay, the prostate ne nso yade a eda adwonso twa no ase enti infection bi anase we na mo awa bi betimi a den aba wo adidi akọ ba bia enti se wo mu didi ekọ
wo kidneys ne ho ana say ye wo sa no ho a na ye betimi aka say bi UTI say o how no say bi akoto wadwun so twa no ye say o bladder no so aha no so we an infection na say wo dro ben na ankasa no urethra na wo dwun so FM no ankasa no no so say o how bi so ye den be mo so a ye kan say UTI na wo prostate ne so no say mowa bi so didi ekọ ho a on say yes wo difference say o prostate na ye kese ana say infection aba until there's a difference between prostate enlargement and prostatitis until infection bi betimi akọ o prostate ne ho a ye prostatitis no ne betimi ayo bia until na ya na mema no monfa ana say bi enfa wadwen ho say unyi a prostate enlargement ne ye mpani yare enti no when say unyi ye de o Johnson tentem a o Johnson tentem a e bia na enye prostate enlargement ba na ye prostatitis when your infection be na emoawa bia didi akọ prostate ne ho e na o ma cause inflammation e na e ma when o Johnson and tentem it is a cancer urinary tract infection I know ne o hawa ngasa e to yen urinary system ne mo na me fa kwa we so na me dia clear doubt kakra say you so be anya UTI and STI difference kese pa dantem enti say obi ko hospital na say can say when you UTI ya na officer say on doctor no kura because onimu say bia on fa ba bia like on be man koda on oba anya de e bia nkoda enti ahimfa na eden na chese bia wonya UTI se wonya UTI a eno na chese bia ye sexually transmitted disease yare we a UTI na ye ka ho ase no ye different from STI STI na ye sexually transmitted infection and when see a urinary tract infection enti ni nyina gina no ho so ni treatment line ni nyina no e different and mostly so no ne causatives so no different just say ebia say wo STI no emo wani bi betimi a den edidi akọ wo adwunso twa ne mu ana say bia wo kidneys no ba say ka say bia causes ankasa edi UTI na ankasa eba different from STI it say bia wo hospital na say bia doctor ahwa ojonso mu na se bi wakacho se bi a wo UTI a ana se bi a wanyinsen na midwife akacho se wanya UTI a enko na enko suspect se bi a wukun na yedan afa ba bi un se omunya hu se infection na pe onu se bi ani kun yedan afa ba bi na bi ode se yare na yedan eba ya de a ebi wo homo animdie na ebi ela kakra na se ye nim de wo nioma bi hu nti obon say yetimi ma false accusations bia na enya de ntisa nti there's a very gap difference ankasa between the UTI and the STI so kwa ya sabia ne ese wanya UTI mesro enko bo kunu minimum ma ne bitimi bo mu kunu minimum adan ya ma nya yade ebusia for Dr. Eric Mafo oye Dr. Penny ya Free 21st Clinic the sciatica expert for ya mutu nyalo wanyina ase na wabaye ne no ebo enkomo yi na ene wode ye fan chekire mu pi da bia me se nya na ya na yakoma to ye yemfi se onimu de wa apomden ene ayaresa emu na doc ede na ya na kofa we se mu nyina basa infections ede na ya na ekofa ba yemfa ne say most of 90% of UTI ni nyina no bacteria ankasa e friend E. coli E. coli and na de infection UTI infection na yedeba nti na no ebia se wunya UTI bia ye kire wo kwan enam so a enye enamu but ebia wanya UTI a ye cancer say E. coli ya ankasa ewo ye large intestines where yes ye nson kese no baby a emfa se bia ya after digestion no bibia ye nuane na ya mawie no ye so kese na no ye janan no ehonum na say E. coli de etena na say ye moawa bi ye de ewo ho na ye timi sanya say moawa bi nso wo ye aduane mu na ye nsuo mo mutimi tena nsuo mu o nso timi etena aduane mu aduane ben sa no yes aduane bia na say ye mfa ne say contaminated food anti ade bia na mfa say aduane bia na adwo bia no ya den so mutimi survive ewom na nsuo nso enti obi wo kra na wakose nsuo bi
ensuo na fanso asa na bi tap water no wabu ebi ano de akwa machine kinke bi ana say pipe so bi ano de akwa aduane pipe so bi okura borehole na yeto na yede yi na siso aha nti e kan say E. coli etime ewo contaminated food or water na dodo na so ye feces mo na de ya na ma enya ne kese pa ye say ebi omko washroom a say omuntime like say we hu how a obe cleaning here yemfa ne say bia wakọ no na wa hu kwan abefa so a wa hu kwan a obefa so a obepepa otu ya na say o pepa otu na so one pepa ni ya okay on say abrebia na so oba de e wo say o pepa from front to back e was so we start free one name oba ni mu o de ko wachi ajonso bia ajonso e no pepa free asa na de akọ say o pepa e free wachi e ba wani mu a UTI empa ho da. Oh, okay. Because E. coli na ankasa wo wagana ni mu. It is a wo pepa free a chire ba ni mu a moawa no ebewura wase. De kwa wase. Na we se nya na abeka yi. Me ba me nyinsa akwasi Sompa na me ba clinic no omo kire me se se oba akola no omo honde ana mo kire kama se o pepa o ko agyanan na se na se o ko baby so na so o pepa o so start and now sha se free wanem ho no wase ho no wa pepa because normally no sa na ya na koso nipa man dodo na o start free ne to ho no wo wi ansa na obukati ro no se bo house e de na yi wo de be ye no se pepe de ewu baby a obi aye de yusu bi say pepe de wo ye de pepa ye to ko ye nkro nketo animu a me wa fa ho ye de se mi sa na mi yusu bi na bo ha okay bayi bodo bayi no ya ye mama na ye fiko ya twetwe ama enti e bia obeye toilet na ye na wode udidi afa yen na apomode ho nsem na ye kan ye mpese ye de bibia ebe wada na wa keka to so ba bia tiro na ho no nka ba bia no na osade no ayese asa pepa na se ho no eno na doctor se wan hwe ya sa yare muawa no empa ho da wow because on say ne kan say E. coli net ejanan ni mu enti abibia no o de ejanan ne ba be obe pia na de aba be to wase ho na o mati menya kwan anka say wura wase anka say urethra ne so munya wura ho no pepepe on be cause ulceration ankasa on say obi be kan say adenti na bia mo an wo me ho no mo san wura me ho ankasa na ebi omo san cause infection okay on say ye wo abo bia na bacteria bia na wo ye wo bacteria bebre ankasa wo ye nsuno mu okay na se wantena ne ba bia wo se wote a na so find ni way ankasa into another trata okay and nso no obesa se akose problem e dan wo ho ti ba bia na wote ne de na o mfa so ye good bacteria ankasa ye dan ma okay but en wo se okotena different trat no cause cause inflammation and also cause harm enti no yemfa ne say E. coli no no who clean it from back na say all the back front na on betimi anya access and to your urethra okay and fancy aside that so no enuane amfa say yedi enuane ayedi ti say contaminated food and say contaminated water ti say nsu a enye and say bi nsu a yen shada nya den fan fidie mo enfa enro nsuso mo eno so ya de ase E. coli ya ye kan ho asem so etimi ya de survive ewom okay nti no we mo ne major like major cause ankasa obetimi enya say UTI and aside that no so you can say obi fan so diabetes okay esiche ya there because of diabetes se unya diabetes the pressure ankasa to kidneys eso okay yes on say won say esichire etena wo moja mo che wo say esichire ni ko moja ma wo say we insulin no ankasa etimi working on it now wo cells na ankasa won kwamwa no etimi absorb no na utimi use as energy okay it is omo diabetes as a result of insulin resistance no sugar no ejina emoja ni mo che okay enti okwan ba ko pe ena kidney no e wo se oye na eba as jonso enti kidneys ne so be boa ama ena kan hu se emoja bi e na mu bia no e kidney no na esone so na eyifi bi e den ewom okay ya that time no say sugar no ewo umoja ni mu nti no e wo se kidney no enye mani padua nti wo se kidney ne ye den eyi eba
ena the more nso no ideally nso na wo say sugar ankasa ba wo kidneys ni mu enti the more na sugar na ba wo kidneys the more na sugar na ba wo kidneys no na ashas ya ankasa form patches ankasa wo kidney ni mu enti no conditions be brain na ebi etenya na ye kidney cyst. Okay, I know so a ejire kidneys ni mu as kire wo say bibi anke wo sanke ba kidneys ni mu aye den abem enti e ba sa pepepe na infection ankasa ya den aba ti dodo na ankasa no bon se bi anya nephritis na o kidney ni mu ankasa na inflammation ya den aba ho no na infection ya den aba enti obi o ho no mu a ebetimi ya sa ma o sugar kra ba to bon se na odwonso a na otise na se ehhehye no ni nyina na che se infection ya den aba enti ya no nso ya de nso a we na ye cause influence so diabetes so a etimi nso ya den prone. Yeah. Dr. Eric Bafo ya dase pa na DNA essentially e bi ebeyi ne ho adi ewo me nipadua mamma hu se nia ekoso ide yesa urinary tract infection ni bi na eba me so. Okay. Enti the TN say urinary tract infection na say UTI no. Say the ebema wa hu pa ye say odwonso a o ti se wa ya se ye de hyehye wa na say o ti se obema mu hyehye. And I know na ya na den as to say ye be hu se bia STI na say UTI na wanya. Enti na ya ka say infection bia na say o dwonso na say moye o ya enko jeja ba bi na enko toto duro na endom because woni mu say dwonso na o dwonso e moye o ya no STI na say UTI na e cause. Enti say o ko fa na say STI na say o ko normal dura because e dura eku emfa say obi anfanso wanya syphilis no emfa say bacteria anka say eku bi a Treponema pallidum a cause syphilis no ye different from yes Treponema pallidum a cause syphilis no eno no ye different say dura me de maybe a eku sa aboa we no edro na ye de ebema bi ebeku E. coli no ye different it is a o cause bi as a ojunso mu nsemo wo dwonso na se mo hyehyew na se wo ko no maduro se STI na se UTI untimi hu difference no unless e bia wetima ko hospital na yetima diagnose you ti ade ba akopa obehu se wo dwonso a wase wo yo ba wase be hyehyew na so ye be ma nso a obema mu nso e be hyehyew na ade obehu ne se e be ma o flank pain ankasa wo mfemo se ekọ wachi no wo be hyase ate ya wa ankasa wo ho eno na eche se infections bi ankasa ba wo kidneys ni mu ya wa no odin ya wa ankasa pa o ti very sharp pain na flank pain ankasa wo mfeno hono no no na eche se mo bi hyase ye de edidi ko urinary system ni mu na asai ya wo nso a wo beti nso no ebu o ankasa etime de yefun ya na se abofono ankasa tinye de ba what one abofono the more na infections no multiply no more produce more toxins wo blood ni mu enti e ba sa na etime de say abofono ye de e mo na do so no yes na omo produce more toxins say e mo na do so a na omo pubro emfa say bro ti the more na bacteria na multiply no more produce more toxins na bro na ba more na fe de say abofono no ye de aba and aside that nso no say o ye be man so a eno nso timi affect your prostate no enti beti ma mo adwonso tentem same way nso na oba nso ye de tie enti oba bi ho no mo a odwonso tentem a onim de enti hye nso say mama o say obi be who say then na be ma hu say me Johnson tentem within 24 hours no o Johnson more than 8 times within 24 hours enya no pa kosi anwumre o anopa ekosi na adeche enti si emfa ne say na abo be say aka akra na kobo 1 2 yi enti say from the next day no 2 no na 24 hours enti no say o Johnson more than 8 times then no nature say or how be then aba senye say ebia fluid bi na when wadi ana say bia enye say enuoma aye light food bi na wadi na
ema odwon so anase bi a caffeine bi enwanom anase nsa unso obi onom nsa bia no odwon so ntentem obi a onom caffeine bia no odwon so ntentem okay ena enye nyinsen bi ena we no wa nyinsen ena ema odwon so ntentem a na se bibia se ni ho se ni o ma ya bobo so bibia se no na se odwon so more than 8 times within 24 hours na eno so betimi a ye clear sign of UTI so we obi a odwon so ntentem so a eno so timi ya de this way na we de mami fentwa muto na obi nyama de ntina ya na manage so ntentem sa no okay so we no obi nyama de ma odwon so ntentem se unse ye wadwon so twa ne wo ho na ye wo wa wo de na nka se ye uterus no na the more na unse adwon so ntentem no be more frequent ewo the second trimester, that is from 4 months kusi be 9 months mu no na yes akola no asase occupy more than 50% of the your phone no uterus ni mu na unse eda we na adwunso twa no so dase awutwa no na adwunso twa ne da awutwa na se enti awutwa ne ba be si adwunso twa no so okay na afedi ama adwunso twa na moa enti se wo your painful opa jensu no obadwunso saa okay because ensuo na wo no no anase ensuo na wo gyan ne ensi ho kwan se we na wo se we no saa because adwunso we no wa wutwa no anka se ye kese uterus na tena so bladder no bladder no so ati said the man say prostrate here prostrate no but enti ama me bisa no so ka say man prostrate no ebetimi aye na akoma wadwon so ntentem e ma no so bi wo ho a prostrate bi ani akwa ne mu but yes okay enti ya wo de na enti even po no enye nyinsen kra na obi a wo fibroid kra so adwon so ntentem okay wo say wunya fibroid na say wo bulky uterus kra na awode ne be ye kese sa wodie ni bibi ba wodie ni nko ana se enye nyinsen kra na se bibi wom se nsuo na ewo mu se bi emoja ene wa adwon so ntentem because pressure ankasa ye den abaso ena ye wo bi won so amonso no omo wo se bladder infection na ankasa no eno na we na bribia no bu okra na se oye se one be ma kra mpo edi ahyiamu kra wi na ote se we na se ye de ehye no be man so ana otise ne be man mu so ye den ehye no nti we nu mu nyina ye neoma be bon ka ya ma wo hu se UTI ya ka ho asem e bi aba nipadua nim na eya na eba itimi ma wo bre ti said de wa ye adwuma bia bre itimi ma wo dwo bibisa enti ye ka ne se ade bia na cause by any causative say ye bacteria say ye viral say ye protozoa say ye mitozoa any causative bia no the TNS say a suppress or red blood cells no onkwanwa no red blood cells na no na you crowd okay enti abo bia ba nipadua no ma ye mfa ne say antigen ye emmo bia ba nipadua no mu ankasa we no mo ye harmful to nipadua no okay enti any causative organism bia na be ba nipadua no omo break it down the red blood cells and na onkwanwa say o red blood cells na no na ye nkwanwa ankasa ma wa hoden etime ma wo ye adwuma ankasa wo nye de won tebre enti the more na omu produce no na omu break it down the red blood cells na wo ye mre ahoden kofo na wo kofo enti wo no ma be se wo ye adwuma kakra na se wo sore kura na wo se general weakness ankasa ahomre ankasa ya de eba okay obi enya mu ase wo dwonso na se ekuru abemu a wo se dwonso na ankasa timi fra because etwi ekuru ni ma pepepe na afedi emoja na da fra Johnson ye will be ho kra nso na obetimi ankasa Johnson blood ankasa okay ye mfa ne so mo ankasa wo infection ankasa wo mo blood no ekuru ankasa ba ne blood no okay enti obon se wo ho no ma na so otimi Johnson a emoja nko a nti no ne ade no so on the other hand ne betimi am Johnson moja okay na ebia na adwe ho nso no sesa bi betimi abem se UTI eba ne se bia wa ma am treating in term 21st clinic here yes confusion bi betimi esi na on say the na ye can say once in say mental confusion na ade e de ba ne say unya fever on say first ye oni pa bi o ho no ma ye say high fever obetwene da mu ne o ma nyina ayo kra ne so ye kra enti obi a onya high fever bia na ne temperature no 40 and above
Okay, 40 degrees. Eti on say na onipa no 40 degrees and above. Okay. See edi kan ka say 36.2 to 37.2. Point to normal. That's one, a normal range. Temperature. Okay. Enti no the more na air cause sunu nya na cause mental confusion. Okay. Enti obon say we no ye enye duro bia na wonom e na suppress moa na ade sen nyina no the na o temperature na ye dey kosoro dia fe dey be kakra na obun se na fe dey aba be affect your mind no enti o man fa so mo wo fa say chronic UTI no and so ya dey bit me lead you to mental confusion. Okay. And no enye say as waboda but me ma wo ye crack very hyperactive pa enti eno na etimi lead as high fever no and we normally as mental confusion. Okay. Ebusia for Dr. Eric Mafo Penyipa, Dr. Wabe Washiwa Kwadale, Owo nim dear, Oye nim de for your ben for Ewa Ayarisani Ayashem, no Dini Juma Ewa 21st clinic, the sciatica expert, Ewa de Misrao, ye 2 yadias, yen sro yadie. Yenu abe me bia ofra ya oka se enamu nsan ya de nti etumi to ase meka se wanya ne fa ho die ada ofra me oso ohene ire in fact nti na ya meka se brachure nkwanta dem yes esono kura so apotokura ene esono kura kronkron no wo chire be bi pa akwa ne nam no no oso wo Ashtown me money din ni bi there say de wasi achini pa na about 21st esesanya by free 3 days ko pe so ohene bibia ko normal enti mesro UTI and say wan hwe na wa ma metu ase e what 21st clinic I bet you wan hwe abek krakra beti esi abonte e beka sesebe wanya adwimo hawo wan hwe high fever ne beba wo so ama wachi kwan betimi ayira ebusuafo ne se obi mewa doctor so mutimi tisi abonten yira wo ye te sesebe obi a na adwen ho aka pepepe enti yesem ne nyina ya de bia ha wo no school fees wadaro ma fa branches no eto so ema me ye 21st clinic e na ye kanfo e de ama road ho sanso e na tema community 9 e ho so ye wo ho kuma se ehwa overseas ye wo ho takwa ye Roma sorry dan no ehwe ni mu ho no so obehu ye e wo ho boase wo call junction kuma se ne oboase kwantempo no so no court junction ho e na obehu esunya ne ye original hospital first gate no ehwe ni mo ba bia ATM ni se no e ho e na obehu ye go so ye wo go sabotan so Success FM enchen ho a Sansuna brekum ye wo Chris FM enche watachi man sunya no kwa no so ho na Agenkwa FM hwe ni mu ho no ubehu yen e wo ho sanso e na takra de ubehu ye fie kuma number 9 kofodua onsa ebeka yen kranza Presby Bank ne nche ho akra dome eni sehwidwa bosonso abusia Radio Rainbow enche ho awonsa ebeka yen froye sesie na UTI na tra wo ho acha ama wuhu baby a wonfa enfa nkotu ase no 21st clinic yenjo na yentu ase fa mawo ene nyale wa hudo bia ne titu ne sciatica yade no peripheral syndrome no krampo de yesase e friend say wallet sciatica no abapapapapa yetu ni nyina ase deku e wo ho number no 0540 311 0540 311 21st clinic misro ehwa overseas Safa Radio ncha kuma se ewo eda yewo ye behwe risk factors na ya hwekwan ye befa so a ye betimi aboye ho ban profoka se beka nse prevention na ye de ewie Dr. Bridget Foster panyi pa ba bia wo bia no ye chia o papa ye da wasen so mo pe doctor man nyina mpa cho phone ne kita no enti just 5 minutes time obe sorry na mo ne na kasa 0540 311 311 doc wanyam the first nyinseni I know te se bibisha na ya se na se dudu na ya but akola na nkeka no 5 months osa adwon so sa normal na fan say with 5 months no there were a man bi ho mo betimi ehun eno ene ya na efe no keken no enti ye wo man bi ho no ma wo betimi ada ehun but ebi ho no ya na unhu ne homie no mo esen say how obe keke no otimi wo say wo yefru no home enti say wo hwe ne yefru ne so din a obo say ase baby atandi na fu esro no say no ekọ ne boa no ho no ha obo say ho no ase wo so te say de yes
home as a home okay but more young fan say with a kicking be more from 6 months econo and they're very often but 5 no I just say be obi o smart pa na say ohwe na fuso because e bi ho no mo kra na bi o movement ne kra na on sheda nya den enti because at that time no say on sheda occupy ya funu mu akaka kranti mostly no say occupy be 70% and 50% na why 5 months nti ya na slight kakra say bia obetimi ade ho ba 6 ne de na enye oba bia nso na ewe no onyinsen ya fanse ne ba keke mo akwase Sompa say otimi be hye wa fufa na wa funa yesei na wa no abe hye wa say na wa na to na wa say enkra ne bi yes but bi mu nso ho no ma omo nkeke mo ba advice ya de be man say with pregnancy there abibia na also otimi no midwife de kasa na otimi ya checkups okay enti Johnson ne de normal okay but on try na on hwese bibia na homie no bibia ye okay okay constipation no enso de no yam say de aka ne de omunyina be frɛ enti mostly no yam find say e can say constipation ankasa na causes ankasa de ba so obi wona say wonum so bebre a etimi de constipation eba okay aside that no the leading constipation panso ya typhoid okay obi a what typhoid bia betimi anya more constipation pa nti no body na bra how overseas na yentimi nhwe number ne beto dwa doctor ya na wa friend doc risk factors and prevention risk factors na ye kan say say ema with the maya dia omutimi eye de enya no more okay because ne say yasinto clone doso no ne ya de mo munya no more nti na say enuane a ye di contaminated food and water na yenhwe ye duane die mu ye na yenhwe we nso yensuo no mo because ni nyina na ye mostly no risk factors ankasa e betimi de side na de aba okay na quickly no yen fan say on prevention no ade ya ne say obenum suo mo okay because the more na onum suo no e betimi a flash out with this infections no but the more na onum suo no e be boa ma kidneys na timi aye adwuma mo okay na timi a flash out okay nti eno ne ade ya betimi aboa on the preventive aspect. Doc, yancheni pami no be na sorry. Me chia Dr. Yusuf. Okay. And Sunyane branch. Okay. Omo ye juma pa. And me chia Obuasi branch and so Dr. Hassan. Okay.